Moko kuom jodak e kaunti ma Nyamira okwedo josiasa malaro kombe mopogore opogore e yiero madundo mabiro, ka giwacho ni gitimo kampen man kod koko kendo ni gitiyo marach kod ojende. Kane giloso okenge mopogore opogore ma kampen e alwora ma Kibirigo gi e Kerenyo, jodago eko wacho ni nitie josiasa matiyo gomenda e gwenyo dwaro ma jogo ombulu. Bende gikwayo josiasa go kaachiel kod jolupgi mondo oluw chike makare ma kampen kod kwe e seche ma kaunti ma Nyamira ochomo yiero madundo e kombe mag chung ward ma Nyansiongo, Nyamaiya kod e Kerenyo. Hawa viongozi wawache kutumia vijana wetu wadogo kwa lugha ya matusi, lugha ya kurushiana mawe, na wakikutana mahoteli kubwa kubwa wanakula vizuri, wanapeananga handshake. Kuna wengine wanatishia wengine, hasa hawa mama, lakini tunawaambia hivi, saa hii tukipigana hapa chini, huko juu wale maridas wakikutana wao wanakula nyama, wanakula vitu nononono, na sisi hapa chini tunapigana tu bure. Wale ambao wanauliza kura na wale ambao wanapiga kura wote ni marafiki. Ningeomba huu urafiki ufanye nini? Uendelee. Tupige kura kwa amani, tufanye kampeni kwa amani ili tuchague kiongozi yule ambao tunajua ataenda kutufanyia kazi.